دم باش بینرن هجا هون به خیر هاتن خلقا وی هفته یا برنامه کرد ویزیون جه دنگ امریکا واشنطن. دم باش امیج بیارن دناو عراق و ترکیه ده دست پی بکن. سرک وزیر عراقی حیدر العبادی فرمانک فرمی دا ارتشا عراقی بو کنترل کرنا سینور خواه به ترکیه را پشتی گفا ترکیه به درباسبونا لشکری د سینور عراقی ده به مبستا شر دجی هیزن کردی پککی دناوا عراقی ده. گفن ترکیه دجی هرمن کردان چل باکور سوریه یان عراق بداوی ناید. پشتی دست بسرگرتنا عفرین ترکیه گفان لمن بجی و حتی قامش لو دکت والآلیدی سنوری گفن پیکینانا هیرشان بسر شنگال و قندیل دکه و اوه ببهانا پاراستنا تخیب ترکیه و شر وکو او دبیجت تیروره. سر و کمار ترکیه دبیجت یا پیدوی لشنگال اموی بکین. تمنیimiz olur ki امهیوی دیکن حکومت عراقی و تفلی اپراسیونی به به آواکی پیتیوی. اگر اوان که شهنه ام دکارن کمبونا کا دو آلی بکن. ترکیه دیا پیتیوی بکا جبر کو هند صبر نمایا لسر نیگرانی شنگالی. سرک وزیر عراق فرمان دا هیزن لشکر عراق توای تخیب ولاتی کنترول بکن لدما گفن ترکیه خورتر دبن. حکومت بغدا و انقره د پیوندیان دانه درباره اپراسیون لشکری ترکیه دناف عراق دا لحیدر العبادی دبیجتن چرا کفتن دگل ترکیه بک نهاتینه. تلقينا اتصالا هاتفيا ما پیوندیکا تلفونی گل سرک وزیر ترکیه هبو و بن علی یلدرم پشت راست کرد که ترکیه رزیل سروریا عراق و سنوروی دگیره. هر وها پشت راست کرد که چه رزامندی و پیک اینان اپراسیون کا لشکری هف بشنینن. عراق دجی هر هزکا بیانیه هیرشان بسر ولاتکی هف سنور بکو سرک وزیر عراق حیدر العبادی پشت راست دکت که دستور عراق رینادت خاک عراق دجی ولاتکا دی بیت بکار اینان. تعرفون تركيا عندها مشكلة مع هند زانن تركيا كيشت گل پککی هيا درباره هيرش نواج عراق بناوا تركيا ذي واردا عراق بگریب دستوری هيا او دستور رگیره د صلاتک یان کاربدستک ری بدبکار اینان خاک عراق دجی ولاتک دی. جگری کماندار هیزن هفت پیمانیا بری برایاتی امریکا دو کنفرانس کا روزنامه وانی دا هلویست کارون درباره گفن ترکیه نبو. That is between the government of Turkey and the government of Iraq purely. اوه دناوبرا حکومت عراق و ترکیه دایا. البته ترکیه درباره PKK نگرانه. لی اوه چی بکن پیوندی به هفت پیمانان و نیه. شرفان پکک لسال 2015 چون شنگال پشتی هرشا چکدارن داعش بسر دوره و جیانا هزاران ایزدیان پاراست و روژا اینیه توایا هزم خوب وکشان پیفدار یکینن پاراستنا شنگال دبیجت ام هزکا عراقین و قانونینه. تهدید دولت ترکیه جگله سر شنگال هاتن گوتن هم مداخله شنگال بکن همه عملیه که حتی نگی هنگ جار سر نبی حکومت عراقی جی اتباعيين قلت أنا هيرشي بحكومة العراق رما بلانا كريا من أوبراسيون العراقي ده سر بحاجة كي بكن بس في تشتي حكومة العراقي بردف كي حكومة العراقي قلت بيجي حكومة العراقي فميدر كده قوم تشتكي وسا بيرا بلانا كريا بتركيا وزير إجدار بيجي عراقي جدار كده قلت ما تشتكي وسا نكريا أمجي أم الفدري ده مين أم قوتك عراقينا هیزه که عراقینا قانونینا. پیفدار کمانداریا هیزن هفبشن عراق جنرال یحیی رسول داخویانی که داگود نها دورا شنگال به توایی لبن کنترول هیزن عراق دایه و پشراس کرد که شروان پککی او ترکیه واندکت آرماج جشنگال وکیشان. جنرال یحیی رسول دبیجتن ارکی لشکر عراقی خاک و خلکی و بپارزد. یبشه هزکا خوجهیه و سربدا صلاة عراق و خلک شنگال دبیجن او امج داعش پاراستین. يعني اوجي ملاتيا مايا اوجي نايكي غريبا نش دولتها هاتنا الشنغالنا خلق الشنغالنا ايزدينا هاتشي قبولنا كاري در كافي وان قال لك مساعده ماك نشوان با نها قال لك اش ما نابو وفعلا اردوغان فيجا فيتا غوتا زي الشنغال دم شنغال فكاكي او نا داعش او داعش. اوه دم دهان سالان ترکیه به ارد و آسمان هیرشان بسر پکک دناو و دروی ترکیه پیکت اینه لی افرسن نهاتی جاره سر کرن کو شارزا باور دکن و جاندنا بیواجو و آشتی جاره سریا بتنیه. خالد فتاح دنگ امریکا. بانگن آلیکاریا خلک سویل هرم عفرین بردوامن که جماره کمزناوان بشون وارمانه پشتی در باسمونه ارتش ترکیه بو ناوندا باجیر. خلک تخوازه وگره
لی هن مترسی هنه لدور روش اولکاری پیوسته چه به جبو وگرا خلکه جبو رونی کرنا و مجاره ما ایرو بری در باسمون استودیو چند پرس جه حواس خلیل اندام دسته سیاسیا هف پیمانی اپوزیسیون سوری کرنو او بشک جبر سوینوی اما وک انجمن اجتماعی کردی نرينا مو بريار ما زلال بو بريار داخليانين ما چه او دستوردان الهندري عفرين ده اما باوريه مده بنگهك بو جير هاد دانين مسألة نكوكين كردي عربي چه و پیشروج سوری و خدمت المسألة چاره سرکرنا سیاسی ده ناکه صدمین ویجی مدیدن سر عرده گلک دزدریجی سر مالین کسین سویل چیبون گلک دزدریجی سر خلق سویل چیبون هندری عفرینه ده لبنگاه ویده وقت بیجه بویره چیبو هون زانن نتیجه پیمانک ناو دولتی بو او پیمان بهتر روس و ترکی و حتی آستاکی ایرانی شریک بون لوی پیمانا دستوردان الهندره عفرینه ده ایمجی وقت مگود نرینا می سیاسی دست پیکه ده حتی ایرو زلاله ما او نرینا خواه دا دیار کرن اش همو باشه که حواس نال لسر عرده یعنی لسر عرده هون وقت بیدان استاندنا و بهتر به هف پیمانی رایه بهتر به وقت به حکومت دمکیه سوری رایه اوانا ایرو بخوازی نخوازی گروپ وانجی سر عرده هنه هون چاوا دکارن هفریزیه که لگل وان چکن جبو خدمت خلک سیویل باجار عفرینی اما دسپیک حتی ایرو ام نسکنینا وک انجمان اجتماعی کردی الهندره دسته دانستاندنه ده اسوک نونر انجمان الهندره دسته دانستاندنا سوری ده کومی ده کات چکرن و چاوا تکلی وره کرن چاوا ره وره وکرن برکس سویل وگرن حریم خواه چاوان آریکاری مروایی و درباز به الهندره و حریما چاوا ام بکارن و گروپ چکدار الپیشروج درخن شندره و حریما و ام بکارن هندره و حریما ده خلق جه وک هزك بوليسيل هندري عفريني ده وك خلق جه او بكارن اسايشا و هرمي و باجارا بپاريزي هر وها بيوستي روجانه مروواهي درباز بيل هندري واده قالك بشي ناف دولتي مديتن ما امريكان ديتن نونري و الفيدي مديت هر وها ما نونرين اتحاد اوروبي ديتن هر وها نونرين قالك ولاتي اوروبا ولاتي هناك ولاتي عرباجي مديد وما نرينا خوا ديار كرم ما جوا خواستيه حتى انها جبري از درباز من في بروغرامي ديتنا ما بنونري السويد رهبو يكش بنجه سركه وچاوا آريكار من مسألة دربازبونا آريكاري مروواهي هر وها آواكرنا بنجهكي چاواني ري ولي پیدا کرن الوگرا خلق باشه که حواس هفکاری تد هفپیمانی دا فؤاد علیکو دوه لسر مدیا جواکی ویدیوک بلاف کربو کو بحثا دا مزراندنا انجمنه که کار دیگه کوه خلق عفرین بهتر کاربن گند و باجارن خوب بره و ببن بنرينا و تاكيجان آسته او دكاره سركفتي به او انجمنو و رجايا كردان دناف دا چاو به اگرم بدن برچاوان کو نها خلق گلک بشونو وارن كاك صالح يعني جبري هر تشتي باوريم دا گرنگي خالكي سركه او خالا چاو خلق عفرين بگرن جيخوا هك خلق عفرين نبگرن جيخوا وما ترسيج مسألة گورتنا ديموغرافيها به وكون زانن گور احصائيات ريجيمكي دكتاتور فاشست السر ملات كرد حمورانجي بريارين چوت و شاش آنبون گور قرارات و استثنائي مراسم و طيبت مندي السر ملات كرد مسألة تعريبة هريما كردي وتبلي خلقك عرب جبري نها درباز كربول هندري عفريني وجي كربول هندري عفريني ده احصائيات و 2050 بيجي هبونا كرد الهندري عفريني ده صدي نوتو بينجا بيغمان وقت خلقي عفريني نفقرن جي خوا وخلقي عفريني نبن شريك الشبريالا وري تشيكرن ده چه ریوبریا وری چیکرن هندره عفرینه ده و مطرسیمه هبه ایرو مطرسیمه ای سرکه مسألة قورتنا ديموغرافي الهندري عفريني ده باشا كي حواس باشا استيدك هم مترسيا وقوهرتنا ديموغرافيكا باجاري عفريني يا لمترسيا آلية دن آلية ريفبريا خسرجي اوكو وگر خلقه وان راستي مترسيان بك رنگي زورداري چه به هون ايرو بر پرسن هيرو وكو بشك جهف پیمانيا اپوزيسيون السوري هون بر پرسن لدور وگر وان باواكي آرام يعني وگر مالن خوال تشتك راستي زورداري نبرو هون چه قاسي تكارن جوارا و که پشتراس بکن
كاك صالح وك من دسبيك دلقوت يعني ما قالك كوميت شكرنا كوميت الهندري الدستا دانوستان ده هر وها كوميت ندي الهندري هر قيمان ده هر وها ام وك انجمان يعني از وك نونري انجمان همو هزن ناف دولتی بهترین واج امریکا اتحاد اروپی نونرین جواکا ناف دولتی بهترین و هر وها هناك نونرین عرب مدیتنا ولات عرب مدیتنا یکش تشتین سرکا انبوار دن وسطینن مسئله وگرا خلقی و مسئله چاو هزک ناف دولتی بکاری درباز بالهندری حقرینی ده ریوری وکرن هێزا ئەمریکا ژمارە خۆ پرتر دکە لە من بجێ پشتی داگرکردنا ئارتێشا تورکیا باژارێ ئەفرینێ و گەفا وێ گۆ وێ هلمەتێن خۆ بەردەوام بکە تا من بجێ زانا عومەر li wir bû û ev rapor ji me re amade kiriye. Hêzên koalisyona navnetewî li dijî Daişê got Amerîka pêşengiya wê dike ev çend rojin liv û tevgera xwe li Bakurê min bicê zêde kiriye. Hevrêziyeke pir mezin di navbera wan û hêzên taybet ji alîkî û meclisa li min bicêya leşkerî heye. Hevrêzî û hebûna van hêzan li ber çemê Sacûrê baş diyar dibe. Çimkû got ev çem xeta sînor e ya di navbera hêzên koalisyona navnetewî û meclisa leşkerî ya min bicê ji alîkî û li alîkî din grûpên Mertala Feratê yên girêdayî dewleta Tirk ve. Li gorî fermandarên leşkerî yên vê xeta sînor got ji me re dan xuyanêkirin got xalên nû yên çavdêriyê wê werin avakirin. Nemaze piştî gefên dewleta Tirkiyayê got ew ê derbasî min bicê bibin. Cîgerê fermandar hêgiştiyê meclisa min bicê a leşkerî Necim Mihemed ji dengê Amerîka re teqez kir got hevrêziyeke xurt li ser asteke pir bilind li gel hêzên koalisyona navnetewî heye û ew ê herêmê ji hemû gefan biparêzin. أوضاع منبج حاليا ما بين مستقرة تماما يعني. روش li min bicê aram e. Têkiliya meclisa leşkeriya min bicê û hêzên ewlekariya hindirîn û koalisyonê di asteke pir xurde ye. Di dema dawî de jî şêwermendê Wezareta Derve Amerîka serdana min bicê kir. Ji bo daxuyaniyên dewletên dinên ziyanê ji min bicê re dixwazin, ew daxuyanî tenê ji bo ragihandinê ne. Min bij pir aram e. Hata zanîn got di heftê meha Bûrî de şandeyeke asteke bilind ya koalisyona navnetewî serdana herêmên şer kir li seranserî çemê Sacûrê û di wê serdanê de biryara zêdekirina hejmara hêzên taybet ên Amerîka hat dayîn. Di gera kamîreya dengê Amerîka de hat dîtin got hêzên taybet cihê xwe destnîşan dikin ta got hêzê xwe li wir bicî bikin. Ev der Bakurê min bicê ye û gor em hatine vê devera hankê tenê çemê Sacûr di navbera hêzên meclisa leşkerî ya min bicêş û hêzê koalisyona li alîkî laliyê din hêzê Mertala Firatê ne. Li vê devera hankê û gor anam şûbînin hêzeke Amerîkî û hêza meclisa leşkerî ya min bicê li vê derê dişûbînin û li vir bicî dibin. Li gorî agahiyê destê me de got rojane hêza koalisyonê hêza Amerîkî di van devera de diçe û tê û vê derê dibin parastina hêza koalisyonê û meclisa leşkerî ya min bicê de ye. Zana Umer dengê Amerîka ji navçeya min bicê. Partiya Sûriya Siberrojê ew navê partiyeke siyasî nû ye ku ji aliyê gelek grûpên Sûrî ve li bajarê Reqayê hate ragihandin. Peyamnêrê me li Kobaniyê Mehmûd Balî dibêje şandeke Wezareta Derve Amerîka jî dê konferansa ragihandina vê partiyê de beşdar bû. Mehmûd agahiyên berfirehtir hene. Li bajarê Reqayê damezrandina partiyeke nû hat ragihandin. Partiya Sûriya El-Mustaqbel tê de hemû pêkhateyên Sûriyê beşdar dibin. Konferansa damezrandinê bi amedbûna şandeyên partiyên siyasî û gelek serokên êlên Sûriyayê hat li darxistin. Her wiha şandeyek ji Wezareta Dervaya Amerîka jî beşdarî konferansê bû. Rayedarên Partiya Sûriya El-Mustaqbel dibêjin got partiya wan ne tenê ji bo Bakurê Sûriyayê ye û armanca wan damezrandina welatekî demokratî gotê de her kes mavê xwe bistîne. Ji bo wê jî hemû pêkhateyên Sûriyê dikarin beşdar bibin. Di civîna yekemîn tê de mesajê pêşwaziyê hat xwendin. Di civîna duwem de dê bername û wesîqeyên partiyê werin danîn û herwisa armanca dawî navê partiyê Sûriya El-Mustaqbel e û niha endamên ji Homsê, Helebê, Şamê, Cizîrê û ji her derê Bakurê Sûriyê beşdarin û ev partî ji bo hemû gelê Sûriyê ye. İnas Şehûd endama Partiya Sûriya El-Mustaqbel diyar kir got sedema li darxistina konferansa damezrandinê li bajarê Reqayê ew e got Reqa bûbû sembola zulm û zordariyê û ew jî mesajekê dide gelê Sûriyê got hêviya rizgarkirinê her tim heye û avakirina welatekî bê zulm û desthiladarî
آرمانجا وانه. اختيار مدينة الرقة هالبجاردنا باجار الرقة جبو درخستنا كونفرانسا يكمن جبركو باجار الرقة ببو پایتخت خلافت داعشي ببو باجار مرنا ويرانية و زوردارية جبو جي ما باجار الرقة هالبجارد كو خونك نو جبو جواكا سوري و هر بيك هاتايكي دس بيبكا كو سورية ببا ولاتكي ديمقراط هجای گوتنه گود کنفرانس دا مساجین پارتیین سیاسی و سازیین سیویل هاتن خواندن. تیدا پشتگیری خوش پارتیا نورا دیار کرن. آرمانجا آواکرنا ولاتی آزاد دموکراتی و فدرالی ایرو لباجار رقای یکمین کنفرانس دامزراندنا پارتیا سوریه المستقبل دیل دار خستن. و بیتری حیث اندام بجداری و کنفرانس دبن. محمود بالی دنگ امریکا باجار رقای. هنرمندکی گنج جه موصل هست و بیروکین خواه بنیگارکشی تینه زمان پشتی گو 2 سالان لجیری دستلاتا داعش بیلو مابو. گنجکی باجار موصل لسردم چکدارین داعش خوش چونا دروی مال به بهرد کتنو وکو زیندانیک بو ماوی زیدتری 2 سال و 6 مهان دناوا مال دا جیانا خود بتسر جبر ترسا چکدارین داعش و اوی دمی خو فیلی نیگار کشی دکتنو وینن سرنش راکش درست کت و حتا نوکه بویا نیگار کشک بناو دنگ لسر آست باجار موصله ابقى بس ارسم بتنه من نیگار کشی کر از فیری زمانی ترکی بوم به نیگار کشی من خواست هنر خو قایم بکم لدما از دمال دابوم من افگرتی خانه بکار اینا دو روش بروش من خو پیش خست و هلبت مال باتا من از هاندام داعش لدیف نیگار کشان دگرا لجم داعش ام داخواست کریبون بتایبت ام نیگار کش لجم داعش داخواست کریبون رسام الملي دبرانيا وين خدا جرنجي بجنة ددتن و هبونا و دناوا جواكي دا و دبيجيد جن دناوا جواكي موصل دا جلك بيتدام بناهتا كرن فره هر كسك دبياوي كاري خدا جرنجي بجنة ددتن بعد تحررنا من داعش پشتی ام هاتین آزاد کرن جبن دست داعشه از آزادیا جنین موصل به آزادیا که داخستی دبینم براستی از هزدکم جن بند کریه چه جمال باته یان جعالیه هندک خورتاوه من بریا هنر خو جن ناساند به قلم خو هجی گوتنه رسام الملی حتی نوکه پتری 100 تابلوین جدا جدا درست کرینه و هر ایک رامانا بابتکی ددتن کو گریداینه به جواک موصله و بجداری ده چندین پیشانگه هاندا کریه کاو عمر دنگ امریکا موصل هەڤڵبەندیە ناتۆژی تەڤلی بکێمانی 25 وڵاتان بوو کە دیپلۆماتین رووسی ji وڵاتên xwe دوورخستن وەک بەشێک ji بەرسڤدانeke navnetewî بۆ بکارانîna Rûsana gazeke kêmawî di hewla kuştina sîxurekî hevbeşî Rûsî Brîtanî û keçawî de. Amerîka jî ji aliyê xwe ve biryara doorxistina 6 dîplomatên Rûsî da. Raporta peyamnê me ya peyamnêra dengê Amerîka li Wezareta Derveyê Amerîka Cindy Saine hevkarê me Necîb Balayî pêşkêş dike. تفگریان ولاتên cîhanê zêdebûnê daye piştî bûyera li Salisbury li dij Sergey Skripal û keçawî Yulyayê pêk hatî. NATOyê deh endamên şanda Rûsî li Bruxelles kêm kirin ji 10 kesan daxiz 20 kesan. Eva peyamek zelal ji bo Rûsya armancawê ew da ku bizane eva biha û derencamê serederyawê ya nelayîq û metirsîdar e. Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsya Amerîka tawanbar dike bi givaştinê li ser welatên dî piştî bûyera jeherkirinê. Em dizanin ev ji egerê wan gorkirin û givaşên zêdeyê ku mixabin Washington wan wekû alaveka serekî di qada nêvnetewî da bikar tîne.
روژا سێشەمبێ di prês konferansa li qesra spî da rojnamavanek pirsî kanê Amerîka dê zextan li Rûsya jî bike weke çawan li ser Kurya Bakur sizayên aborî farz kirin? helbet givaştinên me li ser Rûsya hene û em tekez dikin ku hevalbend û dostên me jî bi wî karî rabin. Ez bawerim we jî dît hejmareyek zêde ya welatan derbarê vê hewildanê bûne piştevanên Amerîka. Dema ku ji peyvdara Wezareta Derve ya Amerîka hat pirsîn, Amerîka çawan dizane kî ajane, Heather Nauert got wê bixwe raporta destnîşankirina ajantiya wan nedîtiye. Lê kes hene ew rapor dîtine. Lê em dikarîn bêjîn ew ajanên, em ê wan derbikên da ku asayîşa welatî baştir bibe. Dê rewş baştir bîtin dema ku li Amerîka 6 ajan bihên kêm kirin. Naward Bank li Rûsya kir da ku daxwaza lêborînê bike ji ber hêrişa jeherdana sîxurî û dest ji rewiştên xwe yên sergerdan berde. Lê Rûsya her tim encamdana wê hêrişê bihêz red dike. Ji sî dezgehên ragihandinê zêdetir li Rûsya dengê xwe li dijî Perlemana Rûsî hildane di derbarî doza jinên rojnamavan û destdirêjaya seksî li ser wan ji aliyê karbidestên hikûmetê. Gelo demamî tû li Rûsya hatiye, hinek ji medya Rûsî bawer dikin got dest pê bûye bi piştevaniya wan ji jinê rojnamavan yên got gilî kiribûn li dijî serokê Komîta Pêwendiyên Derve Leon Slotskî. Di derbarî destdirêjî û fişara seksî got ji aliyê wî li wan hatiye kirin. Boykûtkirina vê dozê dengvedaneke mezin da piştî neqebûlkirina Komîta lê pirsîna exlaqî doza van jinan. û bi ser de ew tawanbar kir bi durustkirina alozî û nakokiyan di civatê de. Radyoya Vedenga Mosko yek ji wan medyaya got ketiye nav vê tevgerê. Radyoya Vedenga Mosko biryar da ku vê çendê bike dema ev bûyere zêde bûn û ji aliyê hêla prinsîpa hevgirtinan hatibî rêberî kirin. Endamên Encûmena Duma ya Rûsî pir dilteng bûne ji vê rûdawê û ji rojnamavana re gotin got ev jinên rojnamavan yê got gilî kirine bera karê xwe biguherînin. Çaxa got ew gazina ji vî karî dikin. Guman heye got çîroka şermezariya Leon Stolskî li Rûsya bibe kapiyeke Rûsî ji ya karsazê sînema Harvey Weinstein li Hollywood. Andrei Dmytchenko xwedanê meyxana 69 Pins ya li nêzî Duma قبول نکریه گو پیشوازی اندام دوما بکه گو بوی کفا گلک خلک آنیه. Me ji mareke mezin ji dengên erênî wergirtin lê nêzî 99 ji sedê ji xelkê bi erênî bersiva xwedan. Ew tiştekî nedgûmana me dabû. Di rastiyê de em gelekî kêfxweşin bi vê karvedanê. Çalakvana mafê jinan anarîvîna dibîne got neqebûlkirina doza li dijî Slotskî beşeke ji çanda civaka Rûsî û kêşeyên wê gotê qebûlkirin got nirxandina jinê li jêrî zilam be û herdem bêçar be. Tund û tîjiya malê destdirêjiya seksî yan jê ziyana wê li ofîsan ew tev de bi hev girêdayîne. Bi zêdebûna fişarê li ser doza Slotskî êdî hin guherînên siyasî tên diyar kirin. Li gorî nerîna çalakvana civakî Ayona Popova got ew hêvî dike got ev guhertinekê di Rûsya de bike. Ez bawer dikim gelek tişt dihên gohrîn. Bawer nakim gohrankarî nehên kirin. Belê min nebes hîviya gohrankariyê heye lê ez piştrast tim de gohrîn hebin. Çalakvan dibêjin ev bêdengiya endamê Perlemana Rûsî Duma li ser reftarên Slotskî dîne berçavan got ev nerazîbûn li ser karê Perlemana Rûsî û dibe got Rûsya derbasî qonaxeke nih ji rewşa siyasî bike. Washington çavdêriya serokê Amerîka Donald Trump dike li dor guhertinên tîma ewlekariya niştimanî ku ew dixwaze bêhtir tund bin dema tê dor helwesta Amerîka li ser asta cîhanî. Piştî çend rojan ji kandîdkirina Mike Pompeo wek wezîrê nû yê derve Trump John Bolton hilbijart ji bo rawişkariya ewlekariya niştimanî. Raporta Michael Bauman hevkara me herês xendan pêşkêş dike. I'll now return to private life. Lê demê derketina wezîrê derve Amerîka Rex Tillerson, serok Trump ragihand ku John Bolton de heyva bihêt cihê General H.R. McMaster girît wek rawişkarê ewlekariya niştimanî. The surest way to avoid conflict. Riya herî piştrasta nehêştina nakokiyê ew e hebûna şiyanên leşkeriyên bihêz wek ku romaniyên Kevin digotin eger tu aştiyê dixwazî xwe ji şer re amade bike.
پشتی 10 سالان وک بیجار تلویزیون بولتن دیسان دزوره کارن حکومته وک دست راست ترامپ بو اولکاریان اجتماعی. افجی دیدمکی دا که آماده کاری تین راگهاندن بو کمبینا نوبر امریکا و کوریا باکور لسر چک ناوکی. پرسیارک چاوا تو زانی که رژیم کوریا باکور دروانده که برسف لیوین وان دلیون. از باور دکم آخفتن جون بولتنی هنگ دجوارن بومن. ستیون هادلی بخواجی لدمر و بریا جورج دبلیو واشنطن راوشکار اولکاریان اجتماعی بو که نهات چاوره کرن بولتن او کار هبا. هادلی دبیجه سرک ترامپ خویا کریه که آخفتن خورد انجام دادن. دوی امنیشان به وی خاله بدین و بگهین ناره و بریه. دیده مکه دا کورخنه لوان دبو که وان بتندی دانستاندن دگل کوریا باکور کرد و بالا چینه کشان. چینه پشگریا جزاین دیجی کوریا باکور کرد و جی بالا سرکرداتیا کوریا باکور کشان گناه دبیجه آمادن دانستاندنان لگل ترامپی بکن لدور جناف برنا چکه ناوکی. هندکز دبیجن نیرین بولتن دگنجن دگل آخفتنین ترامپ لدور جمارک رکبرین وین سرکم. از نرحتم درباره اخفنا بریز بولتن یا هرشن جنشککی و حتی شرکی جنشککی و لدج کوریا باکور یا اشکرایا او بهز لدج پیکاتنا ناوکی آلگل ایرانیه. لمهابهت سینات کاندید کرنا مایک پومپیو وک وزیر درود انتبر چاف. وک بولتن پومپیو رخنگیر تندی رکفتنا ناوکی دگل ایرانیه. وک کاندیده که سروکاتیه ترامپ سوزدا امریکا جوه رکفتنه بکشینه. تکنولوژیا توربین هیزا با پیش دکوین لی بمزنکرن آوان او راستی هن کشیانتین جبر وی زانست لی زانینگها ورجینیا لی کولینا نو دکن جبو چارا سرکرنا وان کشیان. هندک جاران باو باهوزن دجوار لجهن گرم ریددن. داروبار وان جهان وکی دار خرمای لگل سقای وان دوران خودگرن. خوار دبن لی ناشکین. لکنفرانسا که دا کج آلی وزارتا پیجوچون و لیکولینن وزی و هاتبو ریخستن لیکولرین زانکوا ورجینیا دیار کرن که شیوه اکی نو بو گوهرتنا بورین رو تره هنه و برگریا و داران و برانبری بای 10 جاران بهستر به جیا هری بهز لامریکا. مدویت ام 5 میگاوات صاب هستر چیکین کو د جبر جای ول مزن تربه اف جی د دسکفته کی گلک باش بو امریکا او د کیمتر انرژی مزیخید تورباینن عددی ین بای روترن وان لالی پیشینه هرچند گلک قایم و بهزن دما بای بهستید او پرن وان ین دریج بسر برجه دکون لیکولر دبیجن احتمال هيا ام بکارن تورباینن سوکتر لی محکمتر چه بکن اگر پرین وان لآلیه پشت برجه و بن بای بهز دیوان به هر دو آلیان و خوار بگه به تایبتی لسر دریای. جبو وی یکی جی پیوسته ام به تمامی شوازی بگوهرین. دوید پرین وان برو واجی سانتا بای چیکن وکی وان داکو به وی آلی و برباب بن. او پردکارن سوکتر و پارچه پارچهی جی بینه چیکرن که آسانتره جبو و گوهستن او سوار کرنه. اوه دیش بنگه هیتا گوهارین لگور آوای چیکرنا پران دا بکارن به همی دریجه یا خوال گل بای بزفرن. پشتی جرباندن دور و دریج به کمپیوتره نها بسپور به مدلک نو کو 40 متران دریجه چه دکن. او وی هاوینه لناوندان نتوی یا تکنولوژیا بای لولایت کالورادو بیتا جرباندن. اف پروژه به هاریکاریا زانکویا کالورادو زانکویا ایلینویز، زانکویا تکساس و خوندنگه ها کالورادو یا تایبت بکانزایا هاتیه ریوبرن. بله بینرین هجال ورم دگهن داویه برنامه کردویزیون و هفته تا جاربه بمینند ناف خیر و خوشیه ده. بمینند خیر و خوشیه.